Matada kalakon sekali bulan setere. Pulakin tada ring aparlo. Siapa nih pemak nomorannya? Halo, Halo, siapa ban? abang ko pa mo nga? Oh iya mau. Abang kan matang rokok mata gelem depa. Cek ya colok dele paka. Oh iya, aku lupa emang. Tulian. Iya tek lumang. Nja abi tongku. Cek dele sajem kun suruh mele rokok. Cek kuni beren nah. Bayar ya. Mau kan ngamuk kemarin. Aduh, data salep. Nja mata de lebat sekali. Gak ada mapai pamo. Mon orang saya telepon tuh ke Yotte, lebih sopirnya. Dan ada orang yang sekali. Aduh. Apa dia jadi iban katul? Oh, kok tapi gelap mau. Gila apa jaringan kok ki buru senelpon rojat da orang. Jadi tapi gelap yang bentar ngetel lah. Kematang rokok. Kuyak mau. Cek beni apa? Paka unta rokok. Nabai mau. Apa boleh setiap bulan tak live cup hidup kelakuan. Lu gelu. Mak doang. Ngampung gitu mau. Iya lah tina tak apa. Ini kok terus mau. Terus ya ban? Iya. Iyalah. Kelangkong ya. Iya depan mau. Apa? Minta situ mau. Minta boleh. Ya. Tekor ki yang kor ya. Nyenyi jadi pemandang laku. Apa cek saran mau dah ikut mau. Iyalah. Ini kok terus mau. Sekarang pengrokon ya? Iya. Ya. Ruang dua lah. Mun rokok ning saling cer cak lah mulo keteng boy. Apa cek meni dai? Kau berdolen ngampong gi ya mah. Tadi kuning situ. Apa iya lumang kan nah cek yang setelah kelakuan tadi. Ngampung siapa jadi, Bang? Apa ki kuro pamong nyuruh mele rokok. Yambong ibi kau situng ki kuro. Coreng la colok la cia kacep. Dia. Laku lah tak laku. Cek yang setelah live. Ada dul. Makin kok setia cek sepen tak laku kia. Dutai yang cek setiap bulan tak kepe. Berarti bener cara yang tua lamba arwah dul. Apa dorem mah? Mun lah bulan tak kepe ya pakun sepeh. Apa iya? Iya, terus kape dompet sepeh. Lu orang bulan tak kepe re dorem mah maksudnya? Iya bulan tak kepe. Apa tadi bulan nasi KTP? Ya iya. Mun bulan pasang? Ya yang bulan pasang, nyamai bulan pasang. Mun bulan molot? Ya bulan molot. Mun bulan rasol? Ya yang orang banyak arasol dah iya. Mun datang bulan? Ya tak ning pejeng. Sing ngending pojang. Ya bulan datang. Aduh, dia mau mama lan mau ke kaki man. Temustar wang, temustar. Kama teh. Ngarek acong, sapi dek kan? Sering makin bulan tak kepe, mikir berada teh. Toka bulan tak kepek masa pas sapi tak kan na jong. Mak lan ibenian kake. Cek kun ngebala teh. Tine coba ngosok teh.
Tak laten pan sahabat ke latong maring. Popolong so sape. Coba ngosok teh. Cari ngabek kun ngebele teh. Huh. Kan makat teh. Oh, cureng sepo. Masa keng janda tak ring lek kabin beko. Apaan? Oh. Kamu teh. Ngarek among. Mak curah tak sabar ben teh. Ki buru lah kana elaon among. Acaca paling bulan tak kepek tak begi ngarek. Ya dihina aja pas kala ate anu teh. Lah anggap cacan nak kana. Pacan kok apa mong? Nak kana ki buru lawan acaca. Pas yang cacan siapa deh ya? Malah nih banian ke kemong. Huh. Jaga ngarap teh Mustar. Apa yang tak beri malu bibi ini. Ah, mak corak lemah. Lu tak lemah man cari yang bedolen ngampung man. Lemak. Apa pamelo dul? Teka sa kanyoten. Iya, ngenyot. Lemah ongku. Oh boy, iya man, rasa rok moro. Mau irap, teman meminta solusi man. Minta solusi ke siapa kak dul? Bedereng berak sungai desa. Acoran man, di man? Jaman kira na salpa mayu. Apa mayo? Apa tahu roh mana ba? Mata tahu. Cereng berak sungai. Ya mayu manintara. Apa mayo? Setia. Apa? Kiadan talakku. Ya menjak. Mai ka. Mayu. Entek man. Ya la kerja deh na pre. Calarangi melolo. Bener jalan dari Kak Don. Apa Kak Don? Yuk toju, mayu kecang eh. Entek dulu man. Gila so ya. Apa bila sih dah pak ah? Lu mari bakun dapat man. Ya rengek ya kata lalak tu ke ya. Waduh, kak ada apa kok? Lu man. Mayu kecang eh. Ya, kan siapa tuh kan namanya? Mak tahu be. Beri enro man bereng sakit kurduhur lemah teman. Hah? Apaan? Injak kerja man. Injak mau jadi mantiungku. Mun keran tak aman ti nyari lain boy. Injak mati mayu dapat aja kan kok. Laule teh. Enten sampean keng sengaja muki. Sebelum tidak pandai berek pangkeng ki sapa. Apa beni dak nih kate. Bulu kunya apa teh? Cek lah temu orang onsok nandek berek. Ki sapa boy? Jok yang tak nemu penderongku kate Mustar. Nyapa salah? Pantai siapa ada Budi? Ya tanya kanak-kanak. Oh iya. Cong. Jadi maro mana tukon bahri? Sampean loros Ah, terus pas bude rumah raja. abon nang ruah, lurus ruah. Enten ibu dinanom, Ibu din rumah raja. enten ibu banakan pereng nom, Ikan pereng. Abo, ikan pereng. Takar desa. engki nom. Pak Jong. Tahu dah nom ko amain nah. Oh iya. Main lah. Ya mai ki kampun dai ya kengin. Edi masih tepak Kak Dul. Loh. Ria, kan pereng. Renang ibu na biasa na rin lah. Tidak para. Ay, bakun beri beben. Cereng nang ibu mau atap penang beben kan pereng. Cen mayu. Ay, ria berdaya ada ya. Mayu. Mata sih. Abo. Wala haro. Baru waktu kan ba. Iya.
Siti, nggak gaul deh. Aku cek ring situ dukun modern, Bos. Anjay. Mayo. Mga berbonjong. Tajuk. Tujuh. Kabun na siya apa ba? Ano ba? Beda parlon na ba? Perlu apa jere? Terus minta solusi ba? Aduh. Nangkaman. Aduh. Mandi semodel dah janggon, mak gagah. Apa? Jadi oleh foto kan man? Sih, Apa? Di bisa ke ni dukun ngari ya? corak manti ya. Apa? Jangan diragukan mau ngari ya. Mga cara live TikTok ba? Iya tep TikTok dong. Canggih mon daiban ba? Aba iya. Cuman satire saro noro aki. Masuk monda itu kan. Aba iya. Tambahi Pak Eko di buri. Masuk Pak Eko deh. Ban beda perlu apa dan aja. Ano ba? Terus minta solusi ba? Mang, kempulan kelakuan sepe ba? Iya mata sepi ya cek sate bulan kita kepe. Makin kau noro sepi. Imangkan kau sate live TikTok dong. Beni apa? Ada kamu ba? Nyari janda. Mending nyari saweran ba? Iya jadi apa deh? Pada. Abu marah cala kapi beda. Kok minta kijimat? Pak ke TikTok. Aba iya man. Tore ba? Cimat ba? Gula terus minta cimat semanti. Pola beda. Oh. Iya. Beda mana? Nyari cong beda cong. Kematangan aja. Din gula ba? Yan di cok ada badan mangari di. Sabar kamu nih kak? Awo mah pada kapi tangan ngari cong. Apa nih ketinggal pilih? Iya jari manis cong. Wow, so sweet. Kenggeran manti nih kak ba? Manti jari cong. Sedunia. Garansi kayak beda garansi seumur hidup. Oh, kalau beda oca. Kayak beda syarat tuh jari. Kenapa? Alat kok. Apaan? Mayu mulai. Mayu. Bodoh. Abo iya cong. Udah sekolah paire. Ya lu. Iya malah dena lu kota. Kok jadi selok len medle cong. Apa buru deh iya. Mari sambil beli. Kau sama aja. Abo pengaran deh cong. Kenapa? Iya mun kebaan tina 200. Kau hasil 2.000 jare. Apa tak oleh ke orang? Kia pada jual boleh ba? Abo mengaran, yo salah hasil 2.000 kaki mulu minta ke orang. Boleh pada hasil ba? Kia bakal keluar boleh. Kau ni iba. Labo oke man, cukup sampai 200. Iba lagi ya re? Aba iya man, letak lemah yuk. Mondai karan kemanti jere. Oh, iya. Ini kak ba? Iya sekarang kong cong. Mar cong, pasat set mana dekas. Jual ibu ki pasai 200. Pasore kere mayu. Cuk yang jeka. Ma letak lemah lemule. Mayu. Letak lemah ya. Oh. Lu man. Mata ngano cara cecer man. Apa nak ada cecer? Tahu ya. Tina mulai kada keluban ya. Aba, kata ibi kau. Abo iya man. Hindi acaran bener-bener cecer di man. Ya kasih salah kau nih, kau ada ya? Oh iya lah, launan man. Ma boleh. Kamu ba beri set PS itu ba? Bagian ba. Salah hasil 2.000 puro ya ki minta bagian. Tak ada banyak ba, mar ba. Tekan base boebeng. Iya ba, mar ba. Unta ada iru tak kira hasil ba. Iya. Apa ba?
Kicik tak cina boleh ba? Cukup ni hasil dui bucong duk dong. Mar ba ilah sakit. Tak ada ben orang kan jadang kok ba. Tak kena paju ban terjukot. Lah kau mulai ya. Sangat cer keluan jong. Ya mulai ya usaha live TikTok lanjut. Mulai nyaman. Yo. Tap layar. Ah, ayo selamat datang buat Abah. Beri gift ba. Marin cek ko dah mah. Ayo ba. Marin cek ko dah mah. Sip. Le Abah ko dah mah. To your racing. Madura Project, sinar di malam gelap, membawa cerita, menginspirasi langkah. Film pendek, berbahasa Madura, semangat membangun, tak pernah padam.